I want to begin with some words of thanks. Reka ntangire ntanga ubutumwa bwo gushima. Mbere na mbere ndashimira abagenzi banjye b'abakuru b'ibihugu na guverinoma bavuye muri Afurika. Ubwitabire bwanyu ni igihamya ko iyi nzira y'amahoro ishyigikiwe mu buryo bwose bukenewe ngo ibe yatanga umusaruro. Ndashimira Minisitiri Ali Klaifi uhagarariye Emir wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar yagize uruhare rukomeye cyane mu nzira yatugejeje kuri aya masezerano. Ariko nanone nta gushidikanya ko dushima ku rwego rwisumbuye Perezida Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region ntawahatiye Trump kuba umuhuza muri ibi biganiro. Si kenshi uzabona akarere kacu kavugwa mu nkuru nyamukuru z'ibitangazamakuru. Ariko Perezida Trump ntiyazuyaje ubwo yabonaga ko ashobora gutanga umusanzu we mu kugarura amahoro mu karere. Iyi ntambara imaze imyaka 30. Habayeho ibiganiro by'ubuhuza bitagira ingano, ariko nta na kimwe cyareberwagamo ikibazo giherewe mu mizi. Succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new Perezida Trump yazanye uburyo bushya bw'inzira y'amahoro kandi bunatanga icyizere. Ni nabwo bwanafashije abantu kugira ibyo bemeranywaho kandi ukabona burimo kutabogama. Never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace yatanze icyerekezo kidufasha gutera intambwe ijya imbere aho gutera intambwe ijya inyuma. Yashimangiye ko umusaruro mwiza w'amahoro ari iterambere n'ishoramari, harimo n'ishoramari rituruka muri Amerika. Icy'ingenzi kurushaho kandi, inzira Perezida Trump yakoresheje itanga ibisubizo bifatika. Ntabwo ibiganiro ari byo yagize intego gusa. Ubwo bushake bwe kandi yabusangije n'itsinda ry'abo bafatanya mu mirimo. Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. Aha, ndashaka gushima by'umwihariko umunyamabanga wa leta Rubio na Masad Boulos. Igikorwa cyaduhuje uyu munsi nticyari gushoboka iyo hataza kuba umuhate nk'uwo bagize. Kubera kwitanga kwabo, ubu hari inzira yizewe kandi iri mu mucyo idufasha gutera intambwe tujya imbere. Ibyo nta byabayeho mbere. Aya masezerano akubiyemo ibintu byose bikenewe ngo iriya ntambara ihagarare mu buryo bwa burundu. And things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump. Aya masezerano nadatanga umusaruro yitezweho, ntabwo bizaba byatewe na Perezida Trump, ahubwo ni twebwe ubwacu. Twe nk'ibihugu bya Afurika tugomba gufata iya mbere mu gusigasira aya masezerano y'amahoro. Yego hazazamo ingorane mu gushyira mu bikorwa aya masezerano, ntabwo twabyirengagiza, ariko ndabizeza neza ko u Rwanda rutazabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Ibyo ndabibijeje. I can assure you of that. Our only objective is and has always been, nk'uko byahoze kandi nk'uko biri n'uyu munsi,
intego yacu after having ni endured uguharanira kugira ituze so n'umutekano much tragedy, kuko twanyuze mu bihe bikomeye cyane. we Uyu now munsi turashaka only want to look gutera forward intambwe tujya imbere in tunafite confident, icyizere cy'ejo hazaza heza kandi harangwa n'umutuzo. prosperous, and stable